Can you guys please do tune in and hear the story behind this video? Painful story, painful episode. Yes, please do tune in and hear ukuthi kuyenzakalani la. Mama lo kunyana wakhe bazama ukuthwala ngaye many times. Ngathi nizwelene ngalesi story. Umsukwana ukuhlala kwaso. Yazi nomusa and ngisase strong kodwa ngina 45 years ngiye ngandlula ebunzimeni ungalesikhathi ngiba nenhliziyo sifo senhliziyo i-high blood ngaphathwa i-breast cancer ngathi impilo nje kubantu babomama ifika ku-45 years inokushintsha kube nezinto eziningi ukuthi sowuthwele kangakanani empilweni. So ngibonga uJehova, ngibonga uJesu ngokuthi ngiye ngakwazi ukuthi ngivume izono ngiyoxolisana kulo muntu loyo uNkulunkulu wangithethelela ngaphola. Yes. Ngoba ukugula kwami ngangiguliswa isono and ngiyezwa nabanye kuma comment bathi abanye baye bagula eBhayibhelini baze bafa baphikisana nalento ukuthi umuntu akaguli. Ukugula kuyenzeka kuyenzeka ukugula but ukuthi mongabheka bheka ukuthi lokugula ukuthi kungiqale kwenzakaleni yini lebe ngiphethe yini lebe ngiyenza uzothola umoya ongcwele uzokusiza ukuthi ukhumbule ukuthi wenzeni mongaxolisa kulezi zinto lezo uzivume wenze kahle ziyaphela lezi zifo nento seyibolile and icancer iyabathusa abantu abaningi. Icancer ukubola soqala ukubola ngokuthi into i-dustbin wena uzenza i-dustbin ngaphakathi, so mawuzenza i-dustbin into ekhulume uThabani into ekhulume uThuli wena njalo uyagqisha la kuwe uyagqisha la kuwe bese suyaqalela uyabola and ukubola into ebolile fanele kwenzeni fanele kuyokumnikazi ngisho lo mzimba awazi uyithempeli kaJehova uya kumnikazi wethempeli ukuthi baba nakho ngibola kwenziwa yini manje lo athi uNkulunkulu uxolela uThabani uyakhumbula ukuthi ukhulume kanje noThabani and lento ibuyela back uyakhumbula amasadla estradini ugogo bekufanele axolise kumakoti ngisasemncane. So nala is the same thing akushintshanga next sequence is still the same sequence is still the same. Do right xolela yenza kahle hamba kahle thethelela yenza kahle hamba kahle. Into eyasiza lo mntana we-2000 ukuthi angasalwi nami ngingaxolela ngayenza kahle azange samcompare ngamfanisa nomzali wakhe ngamfanisa nani no umuntu nomuntu unique ngendlela yakhe. Mama ngisanda ukuthi singene kuyo le ngiyazi ukuthi usuku avela la ikhashanyana eziningi usharela testimony yakho ihlezi ingaphelele, so kodwa ke today sithe akuphinde sithi ukuthinta kwelinye lemaside ngoba eminyakeni esikuyona njengamanje njengoba usula ko 65 years ngikholwa ukuthi ziningi izinto ohlangabezana nazo, ziningi izinto oyibonile in your journey of life. Ezinye zazo ngiyazi ukuthi ngisho ayithiwa singalokhu sikhuluma ngazo singagcina sifika ko part ban lokhu siqhubele ngoba the more iminyaka eminingi the more izinto oyibonile ziningi kanjalo yes mama. So ngiyathanda ke sithinte ke singene kule yokuthwala yes ngene le yokuthwala. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe nganga-introduce the way wena ufuna ukusilethela yona ngakhona, but ngizocela nje mama ukuthi empty yourself awusinikeze lobu bufakazi bakho the way of ukuthi usinikeze ngakhona. So eyokuthwala kuye kwaba ne-assignment kwelinye ibandla ukuthi ngendlela uNkulunkulu angisebenzisa ngakhona uNkulunkulu njengoba bekangisebenzisa hayi ukuthi it was only these people bebangibona even the other ku-spiritual realm khona the other cult church bengibona ukuthi ngenzani. So kwafanele ukuthi bathume one of their people ukuthi azothi uyangishada in order bazokwazi ukuthola my hate. I-target la bekuyikhanda lami. They wanted to sacrifice ngekhanda lami. So manje ba sacrifice ngekhanda lami, they had to send this man. Yabo this man makangibona wathola ukuthi ngithola i-jackpot and makangibona angithola nami umoya ongcwele sekangiprepareile the side.
Sure. uthi umoya engcwele ngihamba naye lo muntu lo ngemoto yakhe mangihamba ngemoto yakhe ugcoka ishirt eliyelo uthi kimi uyangithanda nani ngithe mina ngisindisiwe and njengoba ngisindisiwe sex before marriage is sin and it's abomination before God. So I can't sin against God njengoba sengizibusele kuNkulunkulu ngihlele kuNkulunkulu angeke ngilale nawe athi no problem angeke ngilale nawe nami. Oh okay, that's nice. Athi angeke ngilale nawe ngizokushada. Oh hayi akunankinga ke mawuzongishada athi hayi ngizokushada mina ngifuna ukukushada and sashada within 3 months. Within 3 months bese seshadile. Okay. So lo muntu lo makathi uzongishada lapha ya emotweni maka driver esteringini athi umoya engcwele kimi lo muntu lo unkosikazi wakhe uJane unabantwana babafana bayi3. Ngithi unabantwana bayingaki athi abayi2. Ngithi hayi mina la ngibona abantwana bayi3. Unonkosikazi athi anginayo ngithi na unkosikazi ukhona. Igama lakhe uJane. It's not the real name but ngithi igama lakhe uJane. Yes. Athi hayi angazi ukukhuluma nani athi umoya engcwele ayilula lento. La kuye la athi unentambo umtshela ukuthi ufake intambo nayi intambo ngibona intambo la ngibona intambo nasekhalweni ngibone nepage ngithi awufake nepage wena athi ubona ini iphi page kunani yini oyibonayo athi akazi ukuthi ngikhuluma ngani ngithi okay ngifike endlini ubabami bekumkhozi wami ne ubabami lo washada umama bekuyischeme sami bekumfana sekhaya ngoba bengumdriver ngenza yonke into yabo bengenza izinto nobabami hayi izinto zobubi wajika naye waba nendo noma mncane kuyime ngumdriver ngise uma mncane yabona izinto ezifana nalezo besiyimpinji nje nobabami so ngumtshela ngithi hey baba manje lo muntu lo ngibone kanje na kanje ngoba umama mangikwazi ukukhuluma naye ngixoxa nobabami athi ubabami mfana sekhaya awukukhuluma manga ngoba nasejardini makunento yimo oqala bengisho ngithi kunento eso ngiphuma ebusuku ngaphandle yabo bengibona izinto so ngumtshela ubabami athi ubabami hayi umntana makaka waqamba manje ubabami ngoba bekuwumZulu ne uMadlokovu ukwazi ukuhlanganisa imithi nani athi ayilula lento le bekathi mawuthi ufuna intombazane engakufuna athi uthatha iTofolax uze namatofolax avela khipha isigonogono endlebeni afake emaswidini ayenze hayi intombazane izokuqoma. So ke uyenzela lo ilona wakhuluma naye umkhonyana sebakhuluma ngalelo baba muza ne-KFC kusathe ne-KFC kuphela umoya engcwele wathi kimi ngafast makafika ubabami ne-KFC athi ungithengele ngathi hey ngizile ukudla namhlanje baba umoya engcwele uthe ngizile ukudla and ngingene ku7 days fasting and niyazi mangikhuleka angiphuzi kwasani angidle kwasani mamami ke uyazi bengumsaba athi indoda yami kuthengile izinto khona manje lento angibize ngeinhlamba manje sengiyakhala sekufanele ngidle lenyama lena and mina umoya engcwele uthi engayidli ngokuthi ngihlonipha umama mende ngiyasaba bangangixosha la ngoba ngikhule ngihlupheka sengiyayidla lenyama lena kanti intando ngigcine ngishada nalo muntu lona njoba aza nomama wakhe ngithi mina ubaba mambuza athi kodwa lento ekhuluma umntana wami iqiniso ngoba akawakhuluma manga alanda umama wakhe emakhaya umama wakhe makafika athi hayi mina ngwana kahana msadi athi umntana makanamfazi next ngithi gogo letshalo ligqokile yabo letshalo lesipeledo bofaswa kulo ngumfazi lo athi hayi angazi ukuthi ukhuluma ngani okay yaphiwe kunkosikazi ngimbona okoqala ku-steering ngambona kwesithu afasa ukogitshali bamphika unkosikazi sihambe sishade sihlale emafikeng edrobheni ehotela mahlale ehotela uphuma nebhantshi every day angiboni le badge nale ntambo angiziboni ale badge angiyiboni ngithi hayi uJehova kwaqamba manga kanti ibadge khona uloku aphuma nayo ngebhantshi eyakhe ihlale ebhantshini mase sesifike endlini kuze abosisi bakhe bafaka amabheji ngithi nayi le badge bengikhuluma ngayo athi igqokwe yimi or abosisi bami athi understand ngoba igqoka abosisi bami mina ngibonile ngigqoka ibheji hayi ngithi mina hayi ngihlale nalo muntu lo wangihlala nalo muntu lona ivele ke indaba ukuthi hayi vele yasonta kule sonto leli uphila lempilo ayiphilayo ngithi ke manje ngoba ibheji seyivelile ke uMaria uphi ibize uJane ngithi uphi
uMary Jane aboMaria Jane uphi hayi athi kimi angazi ukuthi ukhuluma ngani. Hayi ayiphike ufika umamazala afike umlande ngemoto ngimenzele yonke into ngimthengele izinto upheka umuntu endlini. Mina nginesaluni ngenza imabathu kicks inwele nginesaluni ngapha ngisebenza kubo doctor ngapha yabo ngibhizi kunabantu abasebenzayo. Athi yena akadla ukudla uphekwe yihelper. Athi yena wakho umakoti upheka ilanga lila. Ngithi uphi umakoti mama ngoba mangikhuluma wathi wena awunaye umakoti. Angamphenduli umama akhulume nje akhulume ukhona ke lo makoti. Ngihlale lapho mina ngisacrificial lamb kahle kuzonikelwa ngami hayi ukuthi nginkosikazi. Akhulume nami lo baba lo athi akufananga sibe nabantwana. Okay hayi angazi ke ukuthi sibe nabantwana. uJehova naye uyakhuleka. Le isixwayiso kubantu abasha abakhonza uJehova ukuthi uNkulunkulu makakhuluma nawe athi lo muntu ungashadi naye umuntu wrong, ungashadi naye. And ukuthi wena uNkulunkulu akakhulumi nawe, uNkulunkulu ukhuluma nawe wonke umuntu. Athi umuntu akamuzi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. uNkulunkulu ukhuluma nawe umoya. Yes. Uyazi ukuthi lento le wrong. Yes. Akubonisa uNkulunkulu enye akubonisa izinto. And hayi ukuthi prophecy ihleli to certain people ikithi sonke but ukuthi wena uzavela kangakanani kanjani kuNkulunkulu. So ngihlaleke lapho umamazala ukhona nani. Manje ke kufike lelanga leli ukuthi fanele kuyonikelwa ngami. Right? Feel before unyonikelwa kufanele ukuthi manje ngiconvert ngene kule sonto lakhona. Hayi nami sengiyaqalela manje sengiyakule sonto lelo ngoba it's like mina umzalwane and uNkulunkulu ngikwatele. This is me thinking. uNkulunkulu ngikwatele ukhulume nami wangona ngaze ngangena kulo mshado anga-approve. So uNkulunkulu angeke asangixolela ngiyasaba nokuthandaza ngoba ngiyazi ukuthi vele uyangibona. Ikhamera yakhe ihlala ibhekile. Ngiyazi ukuthi yonke into vele ngiyenzayo uyangibona. So ngithi mina manje uNkulunkulu ngikwatela ithi ngiye kule sonto ngoba bathi bayasonta. Mangiya kule sonto lela khona ngisonte hayi nami senginesambatho sakhona sengiyagqoka sengiba pregnant umntanami omunye. Umntanami bathi ufike laba prophet bakhona bathi ubishop wabo uthi ucela lo mntwana. Basho wena. Ucela lo mntwana ungumkhuleko. Oh okay. Ngithi angeke. Onjani uNkulunkulu wenu uNkulunkulu wakazibani uthi ucela umntwana. Athi uNkulunkulu akayenzi lento leyo. Athi hayi wena uNkulunkulu ke manje ngathi uzongixaka mase sekacela umntwana. Ngibuyele ngitshele le ndoda athi uNkulunkulu makashilo ushilo. Yeba. Ngithi ngiyalinga ngisehlane Jehova ibani nami. And ngiyazi ukuthi ngirongile ngokuthi uthe ngashada nalomuntu ngashada naye. Manje naku sekufuneka ukuthi umntwana ngizomnika kanjani uNkulunkulu wenu umntwana understand yazi ngibe ngithi ayihlangani lento le. Abasho ukuthi bafuna ukwenzani? Hayi abasho. Umntwana mase sekufanele ngiyomthola hayi kwazi abo doctor baseLachtenberg kwazi abo doctor bakuphi. Isisu siloku siyakhukhumala nje sibayelo ngaze ngayenza ne-operation. Umntwana waphuma ngakanani agcwele amanzi aweya 480 kilogram amkhulu kakhulu. Umntwana wakho nalo tata? Umntwana wami nalo tata umfana. Okay. Hayi avele umntwana akhule umntwana anganceli ibisi angadlibisi kuze umunye umama wakulelo sonto lelo bathi uzongibeka isithwethi. Lo mama lo makazongibeka isithwethi uyogada lo mntwana uyohlala nalo mntwana. Mina akufananga ukuthi ngi-interact nomntwana kancela kayenzini. Akhule ke lo mntwana lona akhule asikle anganampilo kahle ayakhula hayi kuqhubeke umntwana mase sengathi uba mdadlana manje sekufuneka the real person mina. Ngilele ngelinye la ngaphansi kuyachisa lapha yana kuthanda ukuba naneyinyoka nani ngilele lapha phansi mangithi ngiyaphaphama ebusuku ungu-vision like ngathi ngiyaphupha abantu bakuleso nto bayangijimisa babaningi ngathi ngiyabaprofesaya ngithi intambo zenu mangikhuluma ngentambo zabo ziyatshintsha ziba yinyoka kwenzakalani
hayi mangithi bayangigijimisa ngibalekele kwenye indlu kwamzalwane omunye besize naye vele ahlala ngale kwesinye istrati. Ngibalekele kwakhe kunendlu yabonopopi ingene phakathi uJesu i-white garment lokungikhavile vele. Mabafaka izandla zingene ziphume kanje ngithi Jesus Jesus uJesus ubhizi uyalo mabathi ngiyakutsa ngiyangapha ngithi Jesus angivikele uJesus. Hayi ngibuye lapho ngithi thank you Jesus, thank you Lord. Ngivula amehlo ngithi waze wangisave. Mangivula amehlo lo baba lo ume kanje inhloko zami ngilele phansi ume kanje ungibheke so ucimbila akagqokanga la phezulu. Athi sure wathuka manje athi bufile ngithi bengifile kanjani athi bufile ngabuyisa umoya wakho. Hayi ngithi akumele kancane ngihambe ngibathroom ngibuye ngithi awuchaze kahle futhi bengifile wabuyisa umoya wami kanjani. Hayi ngithi ngicela ukufonela umamami. Ngifonile ekhaya bangifonile ekhaya ngithola umamami athi hayi siyabonga umkhonyana sekaNkulunkulu yena ukwazi ukuthi umphefumulo mawuphumile ubuyisela. Hayi siyabonga. Kwaphela iWednesday bekathuthwala ngaMwezi ntambama kwaba iThursday Friday accident. Umama wakhe washona on the spot ngoba inhloko yami akayitholanga. Ubhuti wakhe wahlephuka ama-ligaments. Unkosikazi wakhe la uJane lo naye bekakhona ku-accident naye balimala very bad. Kwafuneka legazi latholakala legazi watholakala ukuthi inhloko kamama wakhe wasacrifice ngomama wakhe. Mina zange akhona ukusacrifice ngami. uNkulunkulu wangiprotecta nalapho masemngcwabeni kuyongcwatshwa lapha sengiyambona lo Jane. Ngithi mina na uJane bekudriver mina futhi imoto ngi-pregnant. Ngithi mina na uJane asifihle agobondele phansi athi uzobulawa abantu ubaze lapha abantu bala ngithi wayilula lento ngidrope mama ngiceda ngimisa imoto ngihlike nye kulo sisi sawubona sisi yebo sawubona uJane athi ubani wena ngithi awukasingizi because mina ngoba athi lo wathatha indoda yami ngithi no ngicela ukucacisa azangithatha indoda yakho bayeba athi ngibone ithombeni ngithi nesithombe sakho esincane angaze ngasibona mina ngaboniswa uJehova ukuthi unje. And ngambona anjalo after how many years. So leyo isho ukuthi uNkulunkulu makakubonisa imibono uyilandelele uyibheke ngoba uNkulunkulu akawakhulumi amanga. Yes. So ngambona lo nkosikazi nanani. So sahamba futhi saya enkonzweni yakhona ngayo enkonzweni sebakhona bonke labantwana enkonzweni yabo mawufika wena uhleli lapha esixukwini le phansi mawuthuthi uyabheka uhamba nalo baba sekame lapha yena bathi babulisa amarena babulisa ini yena ulapha phezulu wena uhleli elangeni. Hey ngathi hayi ke angisazi manje yena uhleli elangeni nabantwana yena seka umurena akuleyo ndawo leyo baba hoste nihleli lapha phansi. Umntanami lo bekahlupha lo wesi2 alahleka umntwana ngumfune simfuna umntana alahleke lapha esontweni angazolahleke 2 days or 3 days. So I think nale ukuthi abuye azabe ilento bekayiyo nalokulahleka lapha beba-initiator kune-impact kule mpilo bekayiyo. Njoba beka umntwana okwazi ukunukela imali anukele yonke into ayenza izinto and nokuthi nje umuntu ahlala akhuluma ukuthi mbulale yenzani ajabuliswa akhuluma amagama amabi. Nasesikolweni le wangena ku-satanist waba omunye wama-satanist uyakhumbula mangenza i-deliverance beka omunye umntwana lo Satan walahleka lapha kulela sonto lelana ebusuku khona ebusuku sahamba sangena kwenye indawo kule ndawo le mongena uyabona ungathi kunamanzi kunani and kumnyama ne or inhloko zabantu lezi ezigcwele lapha phansi lihamba phezulu kwegazi or something ngabona ukuthi yabona la umoya ongcwele angibonisa ukuthi kwenzakalani. Saphuma siyogeza mangiphuma ekseni sesigcokile ke lama uniform wakhona uyandlula umfundisi wakhona omkhulu bathu bishop fanele niguqe nonke ngamadolo phansi ngathi angiyeke. Kanti nizombona ukuthini ngoba bathi siyombona manje maniguqa from le kuze ngathi mina ngiguqa ngifuna ukumbona ngama straight ngakhoba ngathi ngambona
bangidonsa bathi ayenziwa lento le ngathi ayingihlale phansi kanti onjani uNkulunkulu uthi singakhothameli iThixo wayini imkhothamela ngalo ngambulisa ngashake mina isandla bathi hayi ngathi ayangeke sasukuma sahamba mase sesihamba sengibone zonke lezo zinto lezo uyabona ukuthi manje kuzame ukuthwala ngami kuzame ukuthi bathi bengifile ngabuya izinto zayenzeka ke zayenzeka izinto lo baba lo wabona ukuthi akakwazi ukulona ngami ukuthwala ngami makangakwazi ukuthwala ngami wahluleka kwaze kwathwala ngefamily yakhe lo baba lo mamjwayela bengibakhuza abantu mawusondela phambi kwakhe kuza ifamily bamjwayela bathi ihlobo zakhe the real family ayimfuni ukumbona the real family ayifuni ukumbona ngoba nabuzamile ukuthwala ngabo wahluleka abantwana bakhona baze basho so khona omunye umntanami lapha bekulo lasibona Madlamini lo mncane umntanami lo athanda ukuhamba naye makahamba naye baya kwenye indawo bathi bayongcwaba wathi lo mfana walapho wathi angifuni ukumbona babakho wathi umama ngabe usaphila usisi wami ngabe usaphila ubabakho unikele ngabo so wena yile ayifuna ukuyenza kuwe ngizwile ushilo ukuthi befuna nje ikhanda like bezokwenza kanjani ukuthi athole mhlawumbe ngoba mhlawumbe bezokubulala nje lathi ikhanda lingaphazamiseki eyasho ukuthi bese sengifile uthi bese sengifile wabuyisa umoya wami kusho ukuthi yena bekaloku azama ukuthi angibulale azama ukuthi angibulale manje yena ngasikhathi azama ukungibulala mina ngibaleka noJesu uJesu ubhizi uyangiprotecta lapha kule vision yena userious ubhizi uzama ukungibulala ukuthi ukungibulala kwakhe bengizoba umuntu ovuke oshonile kanti yena seka sacrifice ngami so you couldn't sacrifice ngami that's why kuyokufanele ukuthi kushone umama yakhe kushone nabo bhuti bakhe yonke lento le isinjani indlela yeni yokuhlala ke after sacrifice ngomama wakhe iyabheda manje ngokuthi abantwana bafunda ezikolweni nanani so uhleli ukuthi uhlelela abantwana ne angangeni angakayizo ministries so uhlelela abantwana ngaze ngathola lesonto labazalwane ngaya eZowe ke manje ngayokhonza eZowe mangikhonza eZowe ngathola le deliverance ngaphuma enhlanzini hayi ke lapho sesihleli nje siyalwa ku spiritual realm. Sure. Masihlele endlini sibukele iTV Pop TV nanani makathi uthola ukuthi athi uyangi-attack spiritual ngihleli lapha phansi dala ngombonile nami sengene lapha ku spiritual realm silwe avela asukuma nxaphi asukuma phuma hamba so into yethu beseseyilwa spiritual mara physical mawusibheka sikhulumisani izinyo lakhe angilazi vela angilazi mara nami bengime ngoJehova that is why uJehova wathi nge-24 wathi sengiyahamba ngoba bengihleli endaweni lapho vele sekungasekho ukuhlalisana kahle mangikhuleka kuNkulunkulu ngoba leya korobela la besebenza mangikhuleka kuNkulunkulu ngiqqa phansi ngithi uNkulunkulu bless umshado wami ngoba vele sengishadile kwathini kuzohlika isitifiketi somshado senze so size kimi lapha phansi la ngiguqe khona sibalo stolen athi uNkulunkulu akayibusisi into yokutshontshwa ngoba ungitshele before ukuthi lo muntu ushadile mina ngangena emshadweni ngithi uNkulunkulu wami angazi ukuthi ngene kanjani nani athi ngingathuzile ukudla ngithi benguzilile ukudla manje bathi wathi ke iyo lento le ifanele ukuthi ilo ngangena ku deliverance waphuma lento lena and masiphuma lesidliso lesi engamzonda lo baba ngamcela uNkulunkulu ngathi ngicela ungisize ngamzondi ngicela ungiphe uthando lwakho ngathi ngicela ungiphe uthando lwakho ngoba mina ngokwami angikhona ukumthanda ngibonile ukuthi ukuzonda umuntu ngazonda le ntombazana beyikhulela umntanakhe ngathi niyoyisikisisu elona ebushari ngithi ngiyenzani ibele labola ngaba ne-breast cancer so ngatshela uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu wami mina ngicela ukuthi ngingamzondi ngoba inhliziyo manje ayisavumi futhi after ngivuke kunale nyoka le khona inyoka engavukisa empedeni eorange kunenyoka eorange umntwana nami lo mncane anele athi akafuna ukulala nami ngithi come and sleep with mama athi no angalali nami makangalali nami umntwana nami kanti vele kunenyoka lapha empedeni mina ngilele nenyoka usise ekseni makathi uyandlula avula umbhede ngiphume ahlangane nale nyoka ihleli empedeni athi wayithi noha ibulawe sibulale after that kwaba ne-shoot
wazama ukudubuleka lo baba lo khona laphaya bese sikanebhamu ezithu. I think bese sabona ukuthi umbuhluleka ukuthwala ngami ngapha or bekazongidubula ngalesi esinye, I don't know, esinye bekasibeka la sikahlala nebhamu ezithu. Bamthatha sona lesi bengithi uNkulunkulu wami lesi bhamu lesi if si assigned to me ngicela babonza indlela. Bamdubula ngaso basithatha bamdrowa nje inhloko bathatha lesi bhamu bahamba naso babamba inkunzi ekuseni. Okay, asathi uyangena bamthathile isibhamu bamdubula ngaso. So kwayenzeka konke lokhu, labantwana bayakhula ne, labantwana bakhula ekungcoleni ne, bakhula manje abantwana abakhulela endaweni bavelele endaweni ye-cult. So ke abantwana bami ingqondo zabo azange zaba right. Kwaba lo wesi-2 lo bekatshontsha yenzani, kwaba kulo mfana waba umntwana nje, waba umntwana. Umntanami manje ngoba la kunento yesithwalo khona abantwana bayahlukumezeka in future. Lo mncane mahlala lapha ya Danota lapha eFlakfontein. Lo omncane ngabona ivision aphuma ilimi lakhe laphuma labalide umoya ongcwele athi ngikhuleke ilimi lakhe labalide ngavuka ngakhuleka ngalibuyisela emuva lelimi ngalibuyisela emuva. Namanje makakhuluma akakhulumi kahle, ilimi lakhe laliphume lonke lilide nje phansi ngalibuyisela emuva. uAnele washona wagula achisa ahlala achisa njani, and sonke lapha besiphathwa inhliziyo, sonke besiphathwa inhliziyo, siphathwa inhliziyo nini sofaka iRoyal Life Center solele phansi soyalo kanti ilesithwalo lesi. Ngelinye ilanga ngaze ngavula leya suitcase khona indawo bekathanda ubeka izinto kuyo, mangivula lapha ngithi khona into ela ngithola kunomoya obandi ngathi ice, ngabona kungana next kanti kusho ukuthi kula behlala khona lento zakhe angazi. Mina ngasuka ke uAnele mahlala lapha akumntana ogulayo, uAnele ukuthi akwazi ukufunda esikolweni ngoba mangibuya la bengidriver i-transport ngihambisa abantwana besikolo. Mangihambisa abantwana besikolo umntanami bamxoshe kule sikolo lesi bathi akakwazi ukufunda, ngamusela e-school eJemiston nakhona bathi akakwazi ukufunda sicela umuse ku-special school. Ngilokhu ngifunda iBhayibheli every day, mangivuka ngifunda iBhayibheli ngishiye phezu kombhede, ngifunda iBhayibheli ngishiye phezu kombhede. uAnele avuke iBhayibheli phezu kombhede, uAnele afunda iBhayibheli. Mangibuya uyodeliver abantwana nama-ice cream, ngithengisa ama-ice cream, athi mami I can read, ngathi very good, ngambrasha inhloko ngathi very good, walanda iBhayibheli wafunda. Wakwazi ukufunda umntwana, ngabonga uNkulunkulu ukuthi anointing kaBabzondi nayi singene kuAnele. Anele siyakwazi ukwazi ukufunda iBhayibheli. Umntwana lo wayecelwe uyinkosi yena impilo yakhe mongazi ukuthi njani manje Thabani umntana muse-university. Ayizwe ukuphawula kwenu kusilesi story njengoba siqhubeka. Don't forget lapha nokushiya ukuphawula kwakho lapha ku-comment section sizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba olukhulunywa lana. Ngoba mbusisi yakhe umntwana ohlakaniphile ufunde ngale ndlela ukwazi ukwenza imali eningi, uhamba njenga last year uhamba nika abantu mhlawumbe akhipha 20,000 hamba apha abantu imali estradini, uphila nje enye impilo, ayikho into angayibhemi neThabani. Ushaya ama-arresto, yazi arresto lento ukuthi abantu laba ababhema kakhulu abangakwazi ukudla, uthola nama-arresto. And abantu abama-attractayo amantombazana amahle decent, ama-accountant laba bosisi abafana naye vele status akabafuni. Ufuna laba abafana naye azibona ngaphakathi. Always u-attract ama-witches nama-wizard nama-warlocks. La mantombazana lawa anje yiwo awa-attractayo awathandayo. So use-university namanje siyamkhulekela, uNkulunkulu uthembekile uzomkhulula. And ngokuthi mina bese sengigraduateile ukuba nomntanami, ngigraduate kulo wesi-2. Mangibuya lapha ekuthwaseni ngazange ngithwase, ngabuya kuphi i-danger yoku-own abantwana, kulapho ngifunde khona ukuthi you don't own children. Abantwana abantu bakaNkulunkulu immediately sebalana niphatha ama-ways nilokuni together, you just pray for them. So ngibonile ukuthi uyalimala bese lo mncane oba i-victim athanda ukuya kubabakhe, nalo mfana bekaloku ahlala kubabakhe. Lo mncane makaya kubabakhe
makathi bathi hlika la emotweni uyothenga ama-sweet or uthenga i-grandpa, beyathanda uthenga i-grandpa, bathi uthenga i-grandpa nanani. Makafika esitoro uzofika abone ezinye izinto, athenge ezinye izinto. Imoto makabuya akasaya emotweni, sekanhlanhlathu yakuyindawo uhamba ahleke esitradini. Abuye umntwana bese sekafunda-ke ngaleso sikhathi. Abuye umntwana, makabuye umntwana athi inhloko yakhe iyagula nanani, ngumkhulekele, ngumfake imishini yami, ngimenze sikhuleke. Sabona ukuthi makaye kubabakhe ingqondo iyahamba futhi. Wabona ukuthi hayi akabatholi, kwaba nama-accident. Abantwana bakhe bakaloya mfazi waba involved ku-accident. Omunye umntwana yakhe kulaba lo mfana wamrolisa ngemoto. Makamrolisa ngemoto, lo mntwana lo mfana ubuye uyohlabela imbuzi umamama, umfaka isiphandla. Makamfaka isiphandla ngapho urola ngemoto. Makarola ngemoto, mina before irola imoto ngabo 8 ngiyakhuleka, umoya ongcwele uthi ngumkhulekele, ngumkhave ngegazi kaJesu. Mangumkhulekela, mabafika bazongitshela ukuthi uthole i-accident, ngathi uJehova seka-attendile, ngavele ngalala. Bathi awuhambi uye ekusini, ngathi seka-right. Ngalala. Ngasikhathi lesi sebusuku loyana uyasuka lo ubaba ukhona ngoba fanele bafike kusasenegazi. Uyafika ubaba kuyagijima, bafika isibhedlela babajikisa, azangakwazi ukumbona. Mina ngavuka ekuseni ngaya, mangifika ngathola ukuthi ithambo lakhe bamfake i-cast, bathi fanele ukuthi ayofaka izigroove. Ngathi anyeke asifake izigroove. Ngahamba ngatshela uJehova, ngamkhulekela ngathi lamathambo kaHezekiya uNkulunkulu njengoba wahlanganisa, ngathi uNkulunkulu wami. Khona omunye umfundisi wayehamba la asuke eCape Town aye overseas, ahamba phethe isiphambano, wabola amahlombe, wabola amathambo, uNkulunkulu aloku ambuyisela. Ngathi the very same anointing mayihlanganise lamathambo. Ahlangana amathambo, bathi bayamcheck bathola ukuthi amathambo ahlangene kunethambo eli-strange abangalazi. Sure. Wabangcono lo mntwana, impi ikulo omncane. Lo omncane ngoba yena uthanda uyakhuleka, she's prayerful. Mawuthi uyamfundisa uthi 1 + 1 = 2, ithi athi yo mama, ngathi so angry ne. Ngicela sikhuleke, sicela uJehova, Father help my mother. Inhliziyo yakhe kwathini ukuphakamisa ivoice in. Ngithi angiphakamisa ivoice, funda athi ungaphakamisa ivoice. Fanele always ukhuluma phansi, sekatshela uNkulunkulu everything, utshela uNkulunkulu everything. Bese ngasikhathi sokuzothwalwa ngaye, yafika imoto, ulele lapho, uyachisa uyavutha. Sekalele lapha yana, avuke aphile. Athi mama bye, sengiyahamba. Avalelisa athi salani kahle nonke, sengiyahamba. Nisithi uyaphi? Athi nayo ikhumbi ingilandile, sengimorini. Makasho kanjalo, lo wethu amshaye ngempama, amshaye sithandazi, aphinde athule futhi umntwana ahambe. Ubuya kwakhe avuke athi what's happening, akasakwazi uhamba, akasakwazi uhamba, sekayagugwa ukuthi aye ema-toilet, aye kuphi, akasakwazi kwenza next, umntwana seka-paralyzed. Sure. uNkulunkulu ngambona emuhle nalapho, azange kubo doctor, azange kuphi, ngoba lento spiritual ngakhuleka waze wabangcono, waqhubeka wafunda eNigel High, wafunda umntanami waze waqeda. Ubabakhe alukaza manje, sekaza after aye waba paralyzed, wabuya ubabakhe, umntana wafunda wafeyila. Grade 10 ingqondo ayisasebenzi futhi nani. Ngamtshela ngithi uthi I'm a top student, I'm a great student. Sakhuleka ukuthi ahlala asho lawo magama layo. Wabuyela esikolweni, ngatry ukuthi angasahlangana nobabakhe, ingqondo yaba right. Makahlangana nobabakhe, immediately aba close kubabakhe, uba yislima, uhle kubala, uba dom. Wafunda e-UJ, ubabakhe angasena connection naye, wathola accident. Yeah. Abuye esikolweni, yamshaya imoto, yarola, waphela i-windscreen nani, waba sesibhedlela. Makasesibhedlela, mina ngangena ku-trance, ngaba umzimba wakhe like inkodola njani. Sahamba saya esibhedlela, masifika esibhedlela ubabakhe sekafikile, ubabakhe uye waba fast kusini. Makathi uba fast kusini, umntana usesibhedlela, angazi ukuthi azangakhona ukumbona, wafike wakhuluma amanye amagama ukuthi kanti uyaphila. We understand ukuthi kanti uyaphila. Waphuma babakhe, mina ngafika
makafika uthi uzobuya mbone kusasa mina ngafika ngavele ngathi ngiyamcela nalo yana umfana ngafika ngathi ngiyamcela esibhedlela nalo ngathi ngiyamcela bathi mabathi ngathi ngiphethe license yami ngathi ngiyamcela ngicela ukuhamba naye ngafika ngamenza i-deliverance ngamenza i-cosmic healing walichama lonke igazi ngababuza kuqala ngathi unama-internal injuries bathi akanawo ngabuyela naye endlini ngamenza ngaleso sikhathi ingqondo ayisathathi okokugcina sekayesebenza sekahlalahleka ngathi hayi ngcono sobhalisa imali ukuthi udisable awusakwazi ukwenzani kuphela manje uhlala uhleka wenzani uNkulunkulu waba muhle lapho wa-restore ingqondo yomntanami wayirestore ngithi umntanami ngoba umntana omamelayo kusase uyamthemba uNkulunkulu sikhuleka together sikhuleke naye simthemba uNkulunkulu uyamthemba uNkulunkulu noma ingqondo ingekho wamthemba uNkulunkulu waba right namanje lo mntana lo ozalwe angakwazi ukufunda umntwana bekaxoshwa kuzo zonke ikolo bathi uzoyifunda isikolo lesi sabantwana bathi special school ngakwazi uNkulunkulu kumfundisa iBhayibheli ngambusela ezikolweni wafunda namhlanje uyigraduate and manje usebenza ku company serious uhamba ngamaplane uyahamba izinto azenzayo zonke ziphumelele ngomusa kaJehova lapho mabethatha igazi bebelithatha balenzeni khona balisa khona anyeke ulibona igazi physical noma kune-accident mabathi kune-accident thina sizobona ukuthi bekune-accident kunegazi kudala balithathile bona igazi bafuna leli lomphefumulo you understand bafuna leli lomphefumulo noma wenza i-deliverance as a deliverance minister mangibona ukuthi kunento kuwe uthola ukuthi njengalo usisi lo bekunomkhulu ahamba naye mhlawumbe uhlangana nomuntu endleleni uyambona ukuthi lo muntu uhleli nomunye ugogo and akamazi na omunye untombazane bekahlala nomunye umkhulu nje serious from young age mangithi lo mntana lo hlala nalomkhulu lona and ayikho into engizoyenza lo mama lo omunye wangibiza wazongibuza ngenyoka ukuthi kunenyoka lapha ya umntana makasaye esontweni ngoba uyabona inyoka umfundisi makathandazela umuntu iphuma imenza kuyiqiniso na ngathi mina kuyiqiniso ngabuza lo mama ngathi wena manje ngoba nawe uyafana nalomfundisi wenyoka kanti umama huyo owner lomkhulu lohleli kule ntombazana la so ngakukhuleka ke lapha ya for umntanami waba right umntwana wafunda namanje umntwana osaba uNkulunkulu masile emafikeng uJimmy Swakathi bekakhona uJimmy Swakathi bekahamba naye lapha yamakashumayela mona uJimmy Swakathi ahamba naye nomunye wase Cape Town alukashumayela nabo lapha ya esontweni bese nibo chapel or kuphi angazi libhlesonto besukule mara lapha emafikeng okay kunoJimmy Swakathi lo bekacula emazi uJimmy Swakathi ngiyizwa ngaye bekacula bekancikwa uNkulunkulu serious so manje mabathi lo shonile ngathi yabo lo mntana ngendlela bekakhola ngakhona soloko bekanje asasemncane even namanje mama yazi mina ngifuna ukubuza nala uma usowazi like partner wakho mhlawumbe umunye uzoba ne-question yokuthi uso aware ukuthi ufuna ukuthwala ngawo la endlini kodwa futhi nihlala nonke la endlini ukhuleka kanjani ulala kanjani ebusuku zonke ubusurvive kanjani kahle mina ngoba bese sengazi sengibonile masithi ngoba bese sengikubonile yes subonile ngaqhubeka ngahlala ngasizwa uNkulunkulu ngoba ikorobela lento bebangidlise yona idliso belingibambile ukuthi uyamthanda lo muntu and mawubuyela emuva uzobuyela kuphi awunandaba lapho uzobuyela khona abantwana mabaphuma ezikolweni uyabo ucabanga yonke lento ukuthi uzophuma ephi nabantwana kahle sohlelela abantwana yeah until uNkulunkulu azangikhiphe nge24 and makangikhipha nge24 akangikhiphanga abantwana bangasafundi ungikhipha abantwana basasephansi usho ukuthi bekabona ukuthi inkulu ezayo wavele wangikhipha ke wathi hamba and mangihamba wafika waba uNkulunkulu kwamampela wasupply all my needs but idamage seyenzekile njengoba bese sengena kumashonisa iCapitec sasomashonisa ngibhadala zonke lezi zinto ngize ngicine ngemathwaseni angekho ngize kwenzeke zonke lezi zinto lezi so kusho ukuthi if the enemy une plan ngempilo yakho ufuna ukukudestroya uzama ngazo zonke indlela yabona ukuthi nabantwana obathole lapha esigodlweni anyeke baze babe abantwana bakho bazoba izinto zakhe lo baba lo ngoba ngathi
bekasebenza ngengqondo zabantwana, ngengqondo zabantu abadala. Omunye usisi nendoda yakhe bamjwayela abantu abakhulu nje lapha kuParliament yangale. Bamjwayela ngacela lo sisi ngathi sisi ngiyacela please. Yabona nithandana kanjani nomini wakho? Yabona phila kamnandi kanjani? Bebaphila isilungu, dali nabantwana bakhona bamaqanda. Ngathi yabo mawuvumela umini wakho ayosonta kulo baba lo, kule sonto lika lo baba, noma ngabe bayafana ngathi abobhuti, ungena kwakhe la impilo yakhe iphelile. Azange ngibelieve lo sisi, baloku baza. Usisi washona isilungu, washona nomntana wakhe, impilo kaSisi yaphela. Yeah. Ubaba lo bekubaba honest, ubaba honest o faithful. Waba neconcubine, wagcina sikahlala nalo mfazi lo munye, nalo lo bengishade naye seka nomunye umfazi ahlala naye. Yeah. Manje mama ufika okay, sekwenzekile konke lokho, then manje sokuze kufika to a point la khona usuthi uyaphuma. Uyena wahambayo noma wena waphumayo? Azange ngithi ngifike to a point ngithi ngiyaphuma. Kula uNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi ngizohamba. Nge-24 zika December wafika lento yale vision yale angel ukuhamba kwami ukubuyela eJoburg. Mina ngabuyiswa uNkulunkulu la. And lo baba lo masamba naye siza lana. Lo muntu uyamuzwa noma ukhuluma ngathi asumuntu man. Noma ngumbheka ngiloku umbheka inyawo, unyambona ya driver mara hayi. I-environment nokukhuluma kwakhe nanana lo muntu ngathi enumude. Ebeka mude. Masifika la direct direct. That's another thing yabo eyangisolisa kakhulu. Lo muntu uphuma le akayazi uthe udrive leso wethu. Mari Fostoras ungene waya straight wafika wangibeke egate kanjani? Ha. Akakubuza ukuthi ujikaphi. Bengakabi khona nalento yini. No GPS. Hayi bengekho GPS. Mara kangibuza ukuthi kujikwa kuphi kwenzwani. Wafika umuntu wangibeka eFostoras. Sisasukuzima ngazi kaNkulunkulu lezo. Bese lo baba lo wazama ukugcina ke ungasikhathi umntana amatholi accident wahluleka ngathi uNkulunkulu uthi sibathanda abazali kodwa kuloku anyeke uzulu ukuzifaka emlilweni abantwana bam they got separated naye nalo mfana waphuma ke sekayilento ayiyo namanje uJehova emuhle ngiyamkhulekela ukuthi uzo restore everything that the enemy has stolen empilweni yomntwana ngoba bekafuna inkosi yangale uNkulunkulu uzoba naye uzomsiza. Yabo bese enye futhi incident lapho ngabona khona uNkulunkulu ngisathe ku-pharmaceutical ngiyahamba yimi bengi-rap ngifika ngo6 ekseni ngiphuma ngemoto yami bengihamba ngejeep ekseni ngiyaphuma ngejeep mangiphuma mangithi nyo off ramp lapha eBenmarie imoto bayikhathe yonke into ngaphansi. Mangithi ngiyajikisa steering saqina sabheka le and imoto izongilahlela kule freeway buye boDurban nanani ngizowela khona. Ngavele ngavula isunroof bengithanda isunroof ivuliwe ngama ngenyawo ngakhipha izandla kusunroof ngathi uNkulunkulu wami yabona ngizwile eBhayibhelini ukuthi abo Elisha wavela wabathatha ngathi yabona namhlanje uzothatha mina le moto lezangeke zinchayise lezi yabona namhlanje vele ukhipha umoya wami ungithathe umzimba wami even nomzimba uthathe mina ngabonde accident ngasukuma ngenyawo ngaphakamisa izandla ngambonga sengilindwe phela ukuthi sort of rapture ngiyagugwa ngiyahamba. Awuma ngithi ngibona isithunzi so ngithi awuyini ngathi ngisasemhlabeni. Mangithi ngibona ibridge la ngidlula phansi kwebridge imoto ibhizi yahamba khona iphiko elikhulu lihambisa le moto le ihamba kanje phakathi kwale phiko i-right in the center iyahamba imoto yazi yafika eBasonia imoto lokhu ihamba kanje ngavele ngahlala phansi. Sure. Angumdumisanga kanje uJehova ngathi mangifika egarage bathi molo sisi molo Madlamini ndithi molweni bathi kutheni wafika walala ixesha elide ndithi yo into enzekileyo bathi kutheni imoto singayivanga xa ifika uba iyama ndathi imoto bengingayiqhubi bathi sikubonile ukuba iqhubi ifike njani le moto ndithi uThixo yazi ndibone enye into uNkulunkulu wayidriver imoto wazi wayibeka eBasonia egarage ngatshintsha imoto ke bangilethele ilo iM3 ngahamba ngayo uNkulunkulu wangiprotecta lapho mangibuya ngiletha ama check wemithi njengoba bengi-rap lo muntu lo efanele ngomnika ama check bathi indoda yakhe ithole accident
ivithike ama-pieces. Indoda yakhe iyo lesike yasika imoto ekuseni. Mina mangihamba, mina zange ngenzikalele next. Indoda yakhe wangena phansi kwe-truck. So uJehova wethu uable. Ufakazi ngomkhipha la, ngimkhipha ukuthi uNkulunkulu wethu usenzela izinto noma singabonanga. Bengabonanga mina ukuthi imoto isikiwe ama-parts, imoto anyeke ilona izoyenzani. Kanti lo muntu oyisikile umuntu ozongena ku-accident. So uNkulunkulu wethu usithanda ngalendlela and uNkulunkulu wethu uable. So ngahluleka ukukhothamela izithombe, ngahluleka ukukhothamela abanye boNkulunkulu, ngahluleka ukuya enyangeni ngoba enyangeni bengithi mangifika bathi ayikho into abazongisiza ngayo. Bathi mina fanele ngihambe ngithenga amanzi, ngenza amanzi nani. So abazali bami babatshela ukuthi lo mntana mjikiseni nomthengela amanzi angangene la. So mina imithi azangike ivume ukusebenza kimi. Nangalesikhathi lesekhaya bangifuthisa bathi bangifuthe first day, bathi ngifuthe ngoba ngasikhathi ngisonto kule sonto luthe siphuza amaphilisi asichatha siphalazi bese sekunama-pimples amakhulu athusayo. Bathi ngifuthe ekhaya, mabathi ngifuthe ngaleso sikhathi eThokoza abantu bayabulawa. Bekunempi enkulu eThokoza. Mangena lapha esifuthweni ngithi ngiyafutha ngabona abantu baphuma la kule tin, abantu abalimele negazi. uJehova kwakhuluma ivoice enkulu yathi wenzani, abantu bami bayafa, wena yini lo yenza ngoba fanele ukukhulekela labantu. Ngaphuma ngqondo. Azange ngiphinde ke nguthinta umuthi. So uNkulunkulu ujealousy, sikhonza uNkulunkulu ojealousy, sikhonza uNkulunkulu osinakekelayo, sikhonza uNkulunkulu osithandayo. And nasemasontweni njengoba ngikhulume ngamasonto ukuthi ngaphathwa yinyawo nani njengoba sezi right manje zinhle. Emasontweni is not to say umfundisi othakathayo. Kunabantu abaze enkonzweni emasontweni nezinto zabo, bazo ama-witch nama-wizard. Khona ngalinye ilanga esontweni ngihlele esontweni kwafika lento ukuthi ngihayize ngenzeni ngigqume esontweni ngabamba isitulo ngakhuleka. I started praying enkonzweni ngakhuleka because inkonzo bengana coverage. So ama-witch nama-wizard nama-warlock angena easily afika perform i-witchcraft esontweni. So I was attacked esontweni ngabamba isitulo ngakhuleka. Same time kwamanifesta lo yamama. Wamanifesta lo yamama ngathi thank you Jesus. Ngazithulela ngabona ukuthi yonke lento beyiphuma kulomuntu lo. Mama lento umuntu uyakhona ukuthi bathwale ngaye yena engekho aware ukuthi bathwala ngaye. Abantu bayathwala ngawe bakusebenzise ndungaboni. Iziphi izinto engingazenza for me to be aware? Maybe mhlawumbe uthi umunye nangi bathwala ngaye ndiyena akaboni. Iziphi izinto kumele ngiyinakisise ekutheni bangakwazi ukuthwala ngami? Ukuthi bangakwazi ukuthwala ngawe every time mone protection kaNkulunkulu. This is very important. Immediately usindiswa. Mawamkela uJesu njengenkosi nomsindiso so kwenye coverage akekho umuntu ongakwazi ukukuloya nokuthwala ngawe nokwenzana. Umuntu ozokwazi ukuvula la uwe njengoSis Joyce, ayisho uSis Joyce uNkulunkulu wamvala ngama-ice. Mawumkhulekela lapha lowo moto ebovu sathana azoyithatha wamvala ngama-ice waba ne-protection. And bekanyeka kwazi usathana ukumthola if uSis Joyce akavulanga. So nawe uNkulunkulu mase sekakuprotectile uthi usindisiwe. Insindiso is a nice thing. Uyasindiswa uyeke ubufebe, qamba manga, ungabulali, ungebi. Yabo le 10 commandments ulandele kahle. Ungabi nomhawu, ungabi nomona. Njengamanje yabo thina kule sonto leli ngagcotshwa ulo ubabuzondi. Ngasikhathi kunobaba uButhelezi. UButhelezi bekathanda ukuthenga ama-sweet, athenga ama-different size awabekela or ini bayibekela. Bazosibheka abantu abasathe nomhawu. Makufika i-tray bayindlulisa wena mawuthatha the biggest one unomhawu. Mawuthatha ugcwalisa iplate lakho ungacabanga ukuthi abanye abantu nabo unomhawu umona ukuthi yonke into wena ufuna ukuthi ugodlela kwesakhe. To be about you. It's about you. Umuntu makafika mina mangibona umuntu makathi uyayithanda lento le immediately ngithi okay and ngiyakunika I don't have problem. So mawucabanga umuntu makathi uyayifuna lento so uthi wena hayi ngizoyithola phi enye boyithole phi enye. So fanele kungabi nomhawu, fanele kungabi nomona, fanele uthembeke, mawuno nkosikazi ube honest. Uthembeke nase yonke indawo and uYesu wakho kubo uYesu, uno wakho kubo no. Ungayenzi into, don't compromise. Noma kwesiphi isimo don't compromise. If uyabona ukuthi uthabane I won't make it uthi anyeke ngiphumelele. Ungathi uMamlindi uzothini awenzela uMamlindi wenzela uThabani. And the more wenza into phansi kwencindezelo
uvulela amadimoni ahlala khona everywhere agade nje wena kancane mawuthi wona kuyacaca mama ukuthi yilo bafazi basekuqaleni napa bakapheli nabo lobo futhi I feel ukuthi nabo futhi kumele siqhubezele nabo kodwa before ngoba kukhonto engifisa ukuthi uyenze kuyafika nje manje enhlizweni yami ukuthi khona umuntu okhoyo usibuka nje lapha ekhaya naye unento engathi mhlawumbe ngathi akuhambi kahle even spiritual maybe mhlawumbe someone is trying ukuthi bathwale ngaye bathathi star bayamcaptureisha and enye into yenza ukuthi ube captured easily ma umuntu kaNkuluNkulu mase somntwana kaNkuluNkulu ukuthi bakcapture easily if uhlala nesipile ekamereni ama witches nama wizards lezi zinto ngizithola phi ngasikhathi ngenza deliverance ama witches nama wizards bayakwazi ungena ngembobo isikhiya kakhulu ifestera baluza kakhulu nesipile ekamereni mawulele kulapho badlala ngawe khona uzophuphulele nabantu uphuphe wenzani njalo nophuphulele nabantu uphuphu fly ungasenzela a prayer of deliverance for our people makhaya akuna problem sicela usenzele ngikhola manje nje yabo masenzi deliverance asina macici asina next one unokwazi okay siyenze nje then wonke umuntu okubukayo lapha uzoconnect kule prayer keep you wash get okay masingabi nento ebamba anything okay keep yeah zonke izinto ezelo sesiyakhuleka ke nizoshimba kwama ne okay i prayer of warfare okay prayer of warfare of yalo sizothi in the name of Jesus 3 times, the blood of Jesus 7 times, the blood in the name of Jesus 3 times, the blood of Jesus 3 times, the fire of the Holy Ghost 7 times. Then sizoqala ngokuconfess izono zonke. Okay. Zonke usikhumbulayo sono uzosikhumbula usivume mawuqeda ukusivuma and to add on that umoya engcwele bekayikhulumile lento eshoyo ukuthi ngenze deliverance prayer. So you see now. Uye wayikhuluma bekayikhulumile kimi. So sizoyenza kanjalo uvume zonke izono mawuqeda ukuvuma zonke izono then after ukuvuma izono ke I will lead. Okay mama. Sizoyenza nje na shortly so icover kuso lesikhathi. Sizoyicover ne? Yes. Wasivalela amehlo ke. Yeah. In the name of Jesus Christ. 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 In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of the Jesus blood Christ. Of Jesus the Christ. Blood of Jesus the blood Christ. Of Jesus the Christ. Blood of Jesus the precious Christ. blood of Jesus the Christ. Blood of Jesus the fire Christ. of the Holy Ghost. The fire of the the Holy fire Ghost. Of the Holy Ghost. The fire of the the Holy fire of the Ghost. Holy Ghost. The fire of the fire of the Holy Ghost. The fire of the the fire of the Holy Holy Ghost. Ghost. The fire of the the fire of the Holy Holy Ghost. The fire of the Holy Ghost. The fire. Heavenly Father, I thank you, Lord. Thank you, Ngivumizono Jesus. zami kuwe uNkulunkulu othongcwele, ngivumizono zokucabanga, ngivumizono zokukhuluma kabi Nkosi yami, ngivumizono zokubheka lapho ngone khona uNkulunkulu othongcwele Baba. I repent for all my sins, Father God. I repent uNkulunkulu othongcwele lapho ngahambanga kahle khona konke onkwenzile endleleni ukuza kwami la Nkosi yami lapho ngakhulumanga kahle khona Nkosi yami Baba ngihawukele. Geza abantwana bami uNkulunkulu othongcwele, sigeza imindeni yethu ngegazi likaJesu, each and every corner, each and every room uNkulunkulu othongcwele le ndawo esikuyo Nkosi yami, we circulate it with the blood of Jesus uNkulunkulu othongcwele Baba, my gate ngegazi likaJesu, in the mighty name of Jesus sibheqa igazi lakho each and every corner kulendlu uNkulunkulu othongcwele Baba, sibonakalisa uThixo Nkosi yami, deliver us uNkulunkulu othongcwele Baba, thatha indawo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sivuma uNkulunkulu othongcwele izono uNkulunkulu othongcwele emakhaya wethu Nkosi yami, in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we thank you ukuthi uNkulunkulu ongahluleki, in Jesus Christ's name we pray. Heavenly Father, Heavenly Father, I thank you Lord Jesus. I thank you Lord Jesus. Ukuthi the sort of heaven ongiphe yona ongiphe yona uNkulunkulu othongcwele
kuzoqabuka ibopho neyifuwo empilweni yami, empilweni yabantwana bami, empilweni yonkosikazi wami, empilweni yomyeni wami, empilweni yesizulu nesizukulwane, in the mighty name of Jesus. Nkulunkulu wami, ngikhulekela inhliziyo yami ukuthi uyiqabhule Nkosi yami ngomkhonto wezulu, uNkulunkulu othengcwele, ukuthi kube inhliziyo emnene, inhliziyo ezwayo, ezizwi lakho, egameni elihle lomfethu Jesu Kristu waseNazaretha. Nginyathela amandla obumnyama empilweni yami, empilweni yabantwana bami, empilweni yomndeni wami, in the mighty name of Yeshua. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othengcwele ukuthi wena ongilondolozayo, kawozeli kawulali, uqabula yonke imoya obumnyama Nkosi yami endaweni esihlala kuyo uNkulunkulu othengcwele, emkhathini Nkosi yami sibopha yonke imimoya uNkulunkulu othengcwele ehlasela ibandla lakho, in the name of Jesus. Siyakhuleka uNkulunkulu othengcwele ukuthi uzibonakalisa uThixo empilweni zethu Nkosi yami. Sigeze imizimba yethu ngegazi kaJesu, sigeze imizimba yethu ngegazi kaJesu, sigeze umzimba wethu ngegazi kaJesu. Siyasethuleta imizimba yethu ngomlilo wezulu, siyasethuleta umzimba wethu ngomlilo wezulu, siyasethuleta umzimba wethu ngomlilo wezulu, in the name of Jesus. uNkulunkulu othengcwele, uNkulunkulu ongahluleki Nkosi yami, siyaqabula Nkosi yami amandla obumnyama empilweni zabantwana bethu Nkosi yami, in the name of Yeshua Nkosi yami. Kuma-businesses wabazalwane, kuma-businesses wethu Nkosi yami babangenelela, uNkulunkulu othengcwele, uNkulunkulu ongahluleki, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu othengcwele siyabakhulekela Nkosi yami abasestradini Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele aba-under ama-influence we-alcohol, aba-under ama-influence wama-drugs, uNkulunkulu othengcwele siyabalanda Nkosi yami ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabakhulekela uNkulunkulu othengcwele baba abagulayo Nkosi yami, ababoshwe imimoya uNkulunkulu othengcwele, ababoshwe imoya yamandla obumnyama Nkosi yami ahlele emadolweni wabo, ngegama likaJesu we break, we destroy, we nullify all the plans of the enemy concerning impilo zabantwana bakho, in the mighty name of Jesus. uNkulunkulu othengcwele baba, we call upon your name Father God. uNkulunkulu othengcwele ababoshelwe ehlahleni Nkosi yami, amagama wabagujelwa avala phansi kwamatshe, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi yami siyabakhipha Nkosi yami, sikhipha abantwana bakho Nkosi yami, sikhipha ibandla lakho Nkosi yami, sikhipha izizukulu nezizukulwane zethu uNkulunkulu othengcwele, esibaziyo nesingabazi Nkosi yami. We pray for your deliverance, we pray for your breakthroughs empilweni zabo Nkosi yami, nabangaphumelelanga esikolweni Nkosi yami siyakhuleka Jehova ukuthi you restore imqondo yabo lethathiwe Nkosi yami kusetshenzwa ngayo, ukuthi Nkosi yami siyayibusela ngegama likaJesu. Aba-suicidal Nkosi yami abacabanga ukuzibulala manje ngoba bangaphumelelanga esikolweni Nkosi yami siyakhuleka ukuthi Nkosi yami uyabagcwalisa Nkosi yami, uyabapha amandla uNkulunkulu othengcwele, ubapha ukukholwa Nkosi yami, ngene enhlizweni zabo, ngene emqondweni yabo Nkosi yami, ubapha ukuthula. Sibonga ukuthula Nkosi yami osiphe khona Nkosi yami, ngoba uthe Nkosi yami ushiyela ukuthula kwakho uNkulunkulu othengcwele, in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba Father, my Savior, my Savior, my Savior, my deliverer, my deliverer. These are your people uNkulunkulu othengcwele, izimvu zakho lezi Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele, deliver them Nkosi yami, cover them. I cover each and every home yomzalwane omamele la ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Every ezindlebe uNkulunkulu othengcwele ezilalele uNkulunkulu othengcwele baba ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Bonke abakwenzayo Nkosi yami emakhaya wabo Nkosi yami, ikhaya nekhaya lapho bazozwa khona the sound of my voice, Lord Jesus, ngenelela Nkosi yami uNkulunkulu othomuhle baba, in the mighty name of Yeshua Nkosi yami. Siyabonga Nkosi yami ukuthi wena ukuthula uNkulunkulu othengcwele, ukuthula kwakho ngidlula uqonda Nkosi yami, makuhlale phezu kwethu uNkulunkulu othengcwele. Guide us Lord Jesus, protect us, protect abayeni, protect ama-spouses uNkulunkulu othengcwele abashadile, protect abayeni babo Nkosi yami, ukuthi ubophe inkalo zabo Nkosi yami, ngikhulekela inkalo zabo ukuthi ziyoqiniswa wuwe, inkalo zabantu abasha Nkosi yami ziyoboshwa wuwe uNkulunkulu othengcwele, basize Nkosi yami, baphile impilo engcwele phambi kwakho uNkulunkulu othengcwele, njengoba wenzile Nkosi yami kulela khaya engihlala kuyo kwaba nokuthula. Ngikhulekela ukuthula kwakho Nkosi yami enhlizweni zabazali, ukuthi usiphe ukuthula Nkosi yami, sifunde inkonzo yokwehla uNkulunkulu othengcwele, sithembe Nkosi yami, ngoba impi kamama Nkosi yami, impi yabantwana bakho isemadolweni, asilwe nenyama negazi kepha silwa nemimoya. Siyabonga uNkulunkulu othengcwele baba ukuthi we are delivered in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. The blood of Jesus, the blood of Jesus, the precious blood of Jesus Christ. Father God, we thank you. We are delivered by your name, Lord Jesus. We thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, the adoration. We silence everything with spiritual realm. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wow.
Yo, mama siyabonga Sengishayina le kakhulu. uyabheka le. Siyabonga kakhulu. Hayi izwakele. Sicedile na. Qedile mama siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asibusele wena. Bazalwane bami siyabonga kakhulu apha emakhaya. Ufuna nje ukuchecka nakama details ukunikhumbuza ukuthi ngomhla ka 29 March silapha eThekwini Central 139 Victoria Embankment. So silapho sizothandaza lapho ke for more info 0788 417 844. We'll also appreciate even if ngabe mhlawumbe nesports esinaso onaso for us to make lela suku libe success. Siyojabula kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu kade sinayo umama la. I hope ukuthi ureceive na umkhuleko we deliverance. Umama usazobuya kaningi la ngoba kuninga sifuna ukuthi aze aphele. We wanted to empty herself. Sifuna ubufakazi bonke abuqede khona la ekhaya. Siyabonga kakhulu bafowethu, asibonane kwi-episode yethu